Cidadão nebe atu candidato amba presidente república tina rihun rua runulu resen rua to tina rihun rua runulu resen hitu tem que eman biha fuam bot no hakua kemahoto. Presidente decreta nave data eleição né e a 19 de março. Bahwa honoin ne oportunidade dia kita Timor estamos adapta sistema hansa nação demokrasi. Nebe em hoto tiha liberdade atu bele kandidata ini amba presidente. Nebe tiha bahwa importante makne. Atu sai presidente ne precisa emai dan nebe makiha iha fuam bot eman nebe iha nasionalismo iha domin barai dane necessary ini bele o presenian at sai kandidat buat presidente importante bagi doon sa udehan ematin siya puan bot puan dan hakarak atau serbi dunia povo serbi dunia nasaon dan